Izvinjavam se što nijesam baš dobro uslikao ovu knjigu, ali se lijepo vidi ono na što želim ukazati. Koliko ja znam, Turska u 17. vijeku nije ni postojala, tako da država Turska nije mogla osvajati tadašnju Srbiju. Na teritoriji današnje Turske žive razni narodi. Oni kojima ne daju državu, a mnogobrojni su Kurdi, ili oni nad kojima je napravljen genocid, Jermeni i tako dalje. Tako da je i sa stanovišta etničke pripadnosti agresora na Srbiju nepravilno reći da su Turci osvajali Srbiju. Otomani su također nepravilan naziv za Osmanlije, sljedbenike agresora Osmana. Neki lik bez sluha je pogrešno čuo Osman, pa to zapisao kao Otoman. I to je tako ostalo. Kao što su Turci pogrešno čuli mesa, pa to nazvali meza.